अहानबद मरुइब पाउसिंग पिजरे कुनगमंगा सुबह द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की थौरम पांगथोकले CM गा कुकी की लीडर सिंह उन्नदुना वारी सनखरे हाइरे कुकी अलायंस फॉर नंपी अवेकनिंग मूवमेंट ना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दा रिम्स हॉस्पिटल कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा होंदोकपियु हाइना मेमोरेंडम बिसिनख्रे अमदी पानीपुरी चारुबा अंगांग कुन हेना हॉस्पिटल दा पुरक्तुना लायिंख्रे हाइरे खुरुमजरे MAMI न्यूज अपडेट मीडियम ताबिरी बपुमनमकपु एलांगबम दिलपरानी चनुना त्राम ओक्चरे हौजिक पाउ संदोकना पिजरे कुनमंगा सुबह द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की थौरम पांगथोकले अथौबसिंग याताफम इम्फाल के केक्रुपाता पांगथोकलिबा थौरमसे ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको मदे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM के अपुनबा ऑब्जर्वेशन कमिटी ना सिनबने थौरमसे अयुक पुंग मंगा दगी याकाइरोल सक सोंदुना पांगथोकबा हौखिबने अयुक पुंग 9 मिनिट 30 दगी अथौबसिंग मफमदा जनरल सैल्यूट पीबा मदे हाइकट लेकत तमदुना इकाई खुमनबा उठखे तुंगदा अयुक पुंग 9 दगी मियाम की ओइबा मिफम अमसु पांगथोकले India government की लिचस्ती 1949 की लक्ष्य की इंडिया में असी को पीएन लापनी अदुलेना 1980 की मतलब दगी सिपोर्ट फोर्स का अकोई इरब इरेबा से न्यू मिनई या रिपोर्ट अदु नुबी के जमाना का न्यू के मान की बा तथा बहुत खबर इरब इरेबा में अदु की मतलब 1990 की मतलब दगी काउंट को बा लान क्या हो पूरा ऐसे को कांगखों चाइन बा लेखा तानो होने बा मसेत मसेत गनो होना बा तुन अनोब नते गसी की मियाम मुली मत मियाम उस पर मियाम ये जो दो में इंडिया ये रखना से कुकी अलायंस फॉर नंपी अवेकनिंग मूवमेंट ना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नददा इम्फाल लाइरिबा रिम्स हॉस्पिटल कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा होंदोकपियु हाइना मेमोरेंडम बिसिनख्रे कुकी अलायंस ना पिसिनखिबा मेमोरेंडम मसिदा कुमजा लिस्टिंग अनि ग कुनगा हुमदोइगे मेगी तांग अहुमदगी थोलखलिबा कांगलुप की इरांग असिना मरम ओइरगा मणिपुर की कुकी जो कांगलुप की मियोइ सिंग इम्फाल चतुना रिम्स ता लायेंग बदा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा कया मायोकनदुना लाखली मरम असिना रिम्स पु कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा होंदोकपिनबा मेमोरेंडम असे पिसिनबनि हाइरे मखाताना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट तगे असोक अपन नंगलबा कुकी जोगी मियोइ अहुम रिम्स ता लायेंग नबा पुरकपदा मियामना यानिंगदबा फोंगदोक्तुना खोंजंग जंगसिनखे लोइना ट्रीटमेंट पीदना थांगदोक हन्नबा डिमांड तौखिबदु यामना लाइबक थीबनि हाइना मराल सेखे रिम्स असे भारत सरकारना मणिपुर मियाम अमदी अवांग नोंपोक लमदमदा रीजनल इंपोर्टेंस पीदना अना लायेंगी खुदोंग चाबा फंगहन्नबगे लिंखतखिबने मसिदा कांगलुप खेनबा नत्रगा लाइनिंग खेनरगा लायेंगबा यारोय हाइबगी वाफम अमता यावदे अदुबु हौजिक ओइरिबा मणिपुर गी फिबम असिदा रिम्स ता थमखिबो बांदम अदु फंगबा ngambagi पांदम वांगुदा लैखे मणिपुर की अपुनबा मिसिंग चादा तरागा तरुक ओइरिबा कुकी जो कांगलुप की मियोइ सिंग रिम्स ता लायेंगबगी खुदोंग चाबा पुंगनमक मांगख्रे इम्फाल वैली की ओइनदी जेनिम्स सिजा हॉस्पिटल रास मेडिसिटी बबिनाय हॉस्पिटल स्काई हॉस्पिटल याउना अमसुंग सरकार की अना लायेंग संकया मरुम लैरी मरम अदुना मिफम असिदगी मफम असिदगी रिम्स पु कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा होंदोकपियु हाइरी हौखिबा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइगी मेगी तांग अहुमदगे मणिपुर दा थोकलिबा शांति लेट्रिबा सिगी मतंगदा सेंट्रल मिनिस्टर याउना पीस कमिटी की मिफम अमा पांगथोकरे हाइरे
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेटिव सिंह अमसुंग इंटरलोक्यूटर AK मिसरसु CM गलोरिना सरुक याख्रे हरे अतोप थाजब याबा सोर्स अमगी मतुंग इना कुकी MLA सिंह अमसुंग सिविल सोसाइटी मेंबर्स सिंह इम्फाल लाक्तुना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट हाई लेवल डिस्कशन अमा पांगथोक्रे हरे डिस्कशन असिदा हानदगी थोक्लिबा इशू असि लोइसिनबगिदमक आशा लेबा खोंगथांग अमनि हाइनसु पनखि हरे ngasi Kaisampat Arambai Tiangol Unit 42 gi commander Kolom Chingkhai Nganba Maitaina Fongdrokhibada Arambai Tiangoloi Singa Punduna June 18 Ningsing Numit ka mari lenina Chahi Khudingi Pangthoktuna Lakpa Lam Sit Sengbagi Social Service ama Kaisampat Unit 42 na Konba Mafam Singda Arambai Tiangoloi Singna Social Service ase handak chahi Lisingani Kunga Taruki June Taragani Pangi Oina The Great June Uprising Unity Day haina tungi mirol singna khangna sona hauraba numit asida khunai asigi angamba khara kathokchaba oina athauba thaubi singi ningsing numit asida ngamkhai kaihaloi lauramba adugumlaba thauba thaubi singna thawai katkiba numit asida social service asi pangthokchabani haina fongdrakhe loina konung mamangi akuibada su sit sengbagi thoram pangthokre अखोई यूनिट 14 रामबाई सेनाउसिंग पुन्ना सोशल सर्विस से अखोई लेरिबा जुडिशन मनुंगसिदा तौबनी अदुदा अखोइना तौजरिबा से अखोई मखा ताना हाइतारे मखा ताना दुम होनगिनी अखोई पुलिस साइडगी को जून 19 गा मरी लेनाना अखोई कैसापात रामबाई टेंगोना अखोई सोशल सर्विस से पांगथोकनी अखोई ngasi अखोइना लाक्सरसी अखोई अरामबाई यूनिट 19 वांखै जस्कुन यूनिट की तेंगोलो इसिनाउ संग ngakani अखोइ ngasi तौजरिगत उदिरबा से अखोई जून 19 गा मरी लेनाना अखोई अथौबसिंग दुगी मफमदा अखोई ngamjaba खुदोन पोइना अखोई ngasi gi लेबाक सिगी हौरकलिबा युसिंग सिदा अफाबा वखलोंदा कुसनजरागा तुंगदसु अफाबा लेबाक किदंग तौबा ngamnabagidamta haiduna अखोई तेंगोलो इसिनाउ सिंगसना अखोई जगा सिंग अखोई ngamjaba khadang सेंबगी प्रोग्राम अदु अखोई यूनिट अखोई अरामबाई हेडक्वार्टर अखोई लुचिंग पुरेन ओबिरिबा अखोई कोरोंगबा खुमन मिंग ओइना पजराबदा माकी मे मखादा अखोई ngasi पांथोकसबन अखोई ngasi अखोइना लाक्सरसी अखोई अरामबाई यूनिट 19 वांखै जस्कुन यूनिट की तेंगोलो इसिन मियाम की साफोना बपालिबा सरकार असिना होटनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोक्रे मणिपुर की तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तरागा मरी के मिहुत सिंगा ngarang मंत्री पुख्रीदा लैबा चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट उनरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असे फोंदरखिबनी हाइरे उनबदुदा लुप अदुगी माइकेदगी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC अपडेट तौनबगी अमसुंग डेमोग्राफिक चेंज हाई लेवल कमिटी दा नॉमिनी अमा याहोंगनबगी वाफम सिंग तकसिनबा मेमोरेंडम अमा चीफ मिनिस्टर दा पिसिनख्रे हाइरे अमरोमदा जॉइंट ट्राइबल काउंसिल की कन्वेनर मेराचाउ MLA दिंगांगलुंग गांगमई हानगी MP मनीचरा नमाई अमसुंग हानगी MLA W न्यूमाई याउबा मिहुत कांगबू अमना ngarang chief minister yumnam khemchan unaduna pointer yauba memorandum ama pisinkhre hari unabadu chief minister ki maiketegi manipur da santi hanjinba amasung punna chawkhat minaba purakna bagidamak sarkar na achetpa phirep amaga lorina makhatana honakhigani haina thajaba piki hairi nakalamorom da su manipur youth front assam gi mihut kangbu amani so chief minister yumnam khemchan unaduna Imphal Silchar flight service amuk hana leihanbina ba amasung Silchar da Manipur bawon ama sabina bataksin ki hari unabadu da chief minister na hai sarkar gi maiketegi wafam ase ningthina khanaraba matungda miyam gi khudong chaba amasung sathok sasin gi pambai fagat hannabagi wakhalonda mathau taba thabak sing laukhatna ba hotnagani haikre पाउगी मरक थटना अतेनबा ब्रेक मतंग लौनसे
Extec TMT Zoar Habading Matokana Basembani, Zerman technology in Amana, concrete Katokut in Aromatanda, Kapam Amukana Engaladly, Extec TMT. Give him a kigano. Azabutamo. CDM said, Extec TMT na checks in the Laxilogatam Company. Asumna, Mayamna Machelbo Napshan Lugum, Masigi Yumasibu, Asuyan Pokadabagi, Extec TMT na Napshelly. Extec TMT is all happening in Matokana Basembani, Zerman technology in Amana, concrete Katokut in Aromatanda, Kapam Amukana Engaladly, Extec TMT, strength is in the quick. Give him a kigano. Azabutamo. CDM said, Extec TMT na checks. Break ki matungda taramno okchari makhataba pau pizari ngasi June gitang taraganipan athoba singge ningsing numit asika mari lenana Arambai Tengol Unit 2 Yaripok Unit 62 Yaripok Yambem ge Tengoloi sing amadi Manipur Fire Service Yaripok ka khusamnaraga Yaripok Bazar gi akoibada lairiba maruiba mafam singda ngasi social service ama pangthokre ngasi social service asida Manipur Fire Service Yaripok na yamna chawna mating pangbibagi mathakta tungan bamiyoi kayana thaknaba ising amade tungan mating kaya pangbirapagi damak Arambai Tengol Unit 2 amade Unit 60 ke 2 gi maike de ki thagatpa phongdrakle Telangana gi Rajana Sirchila district laiba local vendor amadagi pani puri charuba angang kun hena hospital da puraktuna layengkre hari Thaudok ase chatliba tha sigi tang taraga mangagi numidang wairamda thokibani hari angang sing aduna hariba pani puri charuba matung kok chikpa khongham thaba amadi obana chingbaki layong ulakpadagi hospital da pukhatuna layeng sathakibani Paugi source amagi matung ina hariba mafam adugi miyoi sing amade imung manunggi miyoi sing na phongdorpagi matung ina pani puri charuba matung nongalaga oba faiba yauna makhal makha kayagi layong ulakhibaga loinina Telangana Rajana Sirchila district laiba government hospital amade tongan ba private hospital kayada angang kaya pukhalaktuna layeng sathaki hari None amadi Tamelong district ki area da nong kana chubadagi National Highway 37 Imphal Jiribam lambi ki da landslide thokpadagi gari kaya lamkhang da panduna leire hairi thajaba yaba pawmagi matung ina chatliba tha sigi tang taraga taruktagi landslide thokpadagi ngarang sumakhata na potre puba madi ahangba gari kaya Jiribam chatnaba hotnabada lamkhang da panduna leire hairi haukiba numit kharani gi mamangdagi nong leptana churakpa sina maram oiraga Tamelong amadi None district ki mafong kaya da chingning khairakpadagi landslide thokibani adumoinamak None district ki manung chena laiba awangkhul gi landslide adudi mari leinaba department na laukthokpadagi gari lanba haure haina pausna makha tarakle Aizolgi court amana gang ref amadi acid haizinduna attack chathaki haibagi maralda border security force BSF ke lanmi ani chahi nifugani thoi jail da thambagi chairak pikre hari paugi source amagi matung ina kumjali singani ga taraga treta Mizoram gi Mamit district ta laiba nupi amabu BSF lanmi singna gang ref tawraba matungda acid haijinduna attack tauki haibagi maralda court asina jail da thambagi YLP ki bani hari additional district and session judge Sylvie Jomwa Imperial Tena Niljan Das amadi Dinesh Kumar Koba BSF ke lanmi adu Indian Penal Code IPC ki tongan ba provision section 376D gang ref 376 clause 2 clause M ref causing grievous bodily harm amade 326A acid attack singi makada tha sigi tang taraga nithoida jail da thamnabge YLP ki bani haire Dr. Yumnam Arun Kumar na Delhi Legislative Assembly Secretariat ki Secretary oina thabak puba haukre
Dr. Yumnam Arun Kumarna Pharmacy Pudringai Mamangda Lok Sabha Secretariat ke Director Oiram Kibani. Mahak New Delhi ki Air Force School da Mahai Tamlakhibaga Loina Punjab University dagi International Law gi matang dasu tamlakhibani. Chahi Kunrom Legislative amadi Diplomatic Experience Leiraklaba Arun Kumar Parliament ki Public Account Committee na chingbada mateng pangba Group A Officer oirakibani hairi. State asige tongan ba mafam singda aina yadaba maongda lotlamba khulai amadi saramba bunker sing thugaina ba paktaknana thiba humbagi thabak chathare. Manipur Police Control na thadurakpa warol amaki matung ina Security Force na ngarang Kangpokpi District ke Leimakhong Police Station gi manung chana leiba tongan ba mafam Leilon Wi-Fi Leilon Khunau El Mului amadi Konsakul Village da paktaknana thiba humbagi thabak chathabada yamlaba khulai kya fagatpa ngamkhre haire. Fagatlaba khulai sing adudi 12 bore SBVL Taramathoi 12 bore gun gi kapa yariba maru chani ga mari fuga taraga mari gun powder packets ani 12 bore gi empty case kuntra ga mari amadi bullet proof base taruk ni haire. Loina tongan ba mafam singdagi bunker kuntra muksu thukaiduna manghan khibaga loina miyoi mari su detain tauki haire. Numit asemakta Cycle Force na Cycle Police Station gi manung chana laiba tongan mafam Thingfai DC Kolan Village ge bunker marisu thukaiduna manghan khre haire. Numit asimakta Security Force na Churachampur District ke S Navil Village amadi Loilam Koi Village ta sajalamba check post amadi bunker sing thukaiduna manghan ki haire. Manipur Police Control na thadurakpa cherol amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdamasige tangai fadana nomudu sangraba yadraba potchai puduna lakpa gari chahum hairiba lambi asida apanba yautuna pusilakre. Makhata na potchai pusilakpada khudong thiba thoktana bagidamak chingnaningai oiba mafam singda Security Force na akanba checksin thaurang lokhatke. Manipur District pumna makta pam daba thodok thoktana bagidamak chingamasung tamda punna checkpoint chama tarataruk hangduna achat awok sing check chataki haire. State ba mafam sing dagi aina yadaba maongda thabak tawa miyoi sing Force na leptana phagatle. Police ki paumagi matung ina chatliba tha sikitang taraga tarukta Security Force na aina thingkraba lalhoglup sorepa gi active cadre Imphal East ke Porompat Police Station gi manung chana leiba Kongpal Iran Fam Thongkhong dagi phare haire. Pharaba miyoi adudi Lokrakpam Ibungo Maichai Allies Zone chahi nifuganithoi Imphal West ke Iro Maizrao maning laikai dagi ni haire. Numit asimakta Security Force na KCP MFL gi active cadre ama Maki Kongba Laishram Laikai area dagi phare haire. Pharaba miyoi adudi Haikru Hitler Maitai Allies Risi chahi taraga nipan Bisnupur District ke Ningthau Laikai Ward number 6 dagi ni haire. G7 mifam yawu chapada France ki Evian da Prime Minister Narendra Modi ga America gi President Donald Trump ga unaduna wari sanakre haire. Unabadu da Prime Minister ki Michael gi Strait of Hormuz hangdokna ba amasung malem gi oiba sel thungi fibam gi matang da wafong kya pukhatke. Isingi lambida lalon itik tawba amasung malem gi tongan ba isingi lamsing da Bharat macha kayana thabak tawriba sing aduso Prime Minister Modi na khanghanke.
Nongchup Asia Santi Puraknaba Hotnabada President Trump na Lauriba Thaudangbusu Prime Minister na Thagatpa Phongdoke. Bharat amasung America gi marakta lalon itiki thabak kumangyang sin na changsiliba dugidamaktasu Prime Minister Narendra Modi na nungayba Phongdoke. Aroibada maruiba pau amuka hana pizai. Kunmanga Suba the Great June Uprising Unity Day ge thoram pangthokle. CM ga Kuki gi leader singa unaduna wari sanakre haidi. Kuki Alliance Awakening Movement na Union Health Minister da Rims Hospital Kangpopi District Headquarter da hongdokpiu haina memorandum bisinkre. Amadi Panipuri charuba angang kunhena hospital da puraktuna layengkre hari. Hauziki oinadi MAMI na sandokjaba news update matang selo sinjare makhataba pawgi MAMI bu miteng tadana lebiyo. 2026 hore May ki tarik kun dagina June ki tarik kunipan phawbada BLO yumthong khutingi lakani makhoina piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu enumeration form submit tawidrabadi voter list da ming yarok loy akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawiyu I am in RU Lalabeti sumthok